sibingelele silamukele njalo kweza kithi television bantu bakithi igama ngicruise ijahala komoya yo sinsingalishela ukuthi i-program lay yona kahle was designed specifically for Tuesday. That's why sasithi ngama Tuesdays kodwa namhlanje it's a special day bengayenzi vele ukuthi Tuesday ngayekela ukukwenza lokho ke ngoba yish kunenge soliza sixolela ukuthi singana sathembakalanga ngendaba yange Tuesday ngoba vele abantu bemzini laba engibuye labo bekufanele vele sibe nabo sibe sixoxa ngento leyi esingabe silokhuzile nga void amathonga amahle into esikiba ukuthi hayi ngiyazi ukuthi vele kunenge okufanele sikuxoxe but okwanamhlanje nje ngiyazi ukuthi ngibambe ngentamo yeah so ngabingelela abalabukeli emakhaya nje uzinhloshise na sanibonani bantu bakithi balandeli bakithi eDubai ngiyabingelela umcebisi leader yamathonga amahle angisilida umhlaleli ongiyohlabelela amathonga amahle lapha yana ize ngingahambi ngedwa kodwa okwamanje ngikhona ngithi linjani lapha elikhona siyabonga ukuba nani namhlanje ngoba engxenye unga-edela ukuthi namhlanje sizoba lawo isikhathi esidume njani namhlanje vele ngibanjwe ngophondo khona ebengugijimisa khona emphezu kwakho njengoba nje ngithola emhlinzi ngathi nami ake ngibele nelikhatha yami nami mpomthi thatha ngicela ngibale yes ngoba njengoba nje sengeke ngasho ukuthi uhlelo lolu self design special for Tuesdays labo ezakithi TV so abaningi abakabi lolwazi ukuthi sikhipha so angazi ukuthi wena ungayibeka uthini la njengoba ngisisho ukuthi ngibanje ngophondo nami okwakathesi Mr Cruiser angeke ngitsho ukuthi kodwa abantu kumele bekwazi khona lokho ukuthi kukhona njengoba uqali usazoqhubeka kusebenze nami ngisazokulanda for special okay so expect all right isitulo isona esifika sixoxa yabona lutho i-challenge ukuthi abantu bathi podcast asi-podcast le it's just a talk show phela sabe sisixoxela nje phela general awulalo so okuyiwana engizafisa ukuthi swakutshela abantu kodwa ngiyazi abanye ngicela afinyelela ngendlebeni ungomunye esingafaka ku-list sithi definitely amathonga amahle asekhona eZimbabwe asekhona koBulawayo akhona impela sikhuluma kakhulu ibini namakhi wethu la asiqatshayo right basicabanga impela sikhona anytime China impela anytime China siyafika okay so inchaqana selayithwala kumbe nayi sachama up and down inchaqana so far sikayithwala kodwa ke ngomsebenzi emsebenzi imchaqana siyithwala khonapho ngasusibizi yes so futhi ukuthi aminjani ama programs mathonga amahle nje njengoba kathi sisiku July siyoba ku December okay njengoba ngikhuluma nani nje kunamhlanje ineshow ekhona eBotswana mhla ka 2 August mangisuka nje lapha ngeBotswana ngiyachaya leyo show then ngiyabuya futhi la ekhaya mhla ka 9 ngingeke eSouth Africa khona kumele ngiyekwenza mhla ka 12 ngiyabintingeka futhi khona la koBhinis kumele futhi ngizosebenza khona okay ulokhuzenini asithi umhlabelelo lokho esesemaflat nechaya uvalo lwendlala eZimbabwe phela ukuthi kuthiwa kuyalanjwa nga wena yabona uthinte kahle isingithinta futhi nami nale yangichaya sibili ngoba senginanzelela ukuthi imali yami engiyenza eZimbabwe sengisiyabhadala irent ekhona so lento le ayisanikeze sense ukuthi ngibeke booking sekoli because imali ngisengiyenza ngayikhaya siyabhadala irent egoli la ongasikhona kithi yabo so amadoda asuma amadoda abuye ekhaya zozana ekhaya kungcono kakhulu alright okay so kwenza ukuthi ngiyazi ukuthi uyagijima nyezo umuntu esebenza lapha ungakasuku kule show le suke ya cancel nje last minute ngubonile la ngomunye ontathu sithi uzosupport lapha ngizosela washoda njani ukuposta lapha ngoba kade kubiza unkuzi zodwa
ngicabanga maybe angakabi inkunzi. Hayi. Ngithi nina yini elibona yini elihlelayo. Usho kanjalo? Abahleli, lina yini abahleli. Yebo. So ma ukuthi le nje phandle kumele ingxoxe yini ukuthi Yazi ukuthi why ukhona omunye umuntu nje engibuza ukuthi kanti amathonga amahle labahleli bemicimbi liyalwa lawo yini ngaliphi wabe ngikhomba mina wathi mina njengoba ngi-organize umcimbi lo kade ukhona no-Fly Festival lapha angiwabizanga amathunga amahle athi hayi wakhiyasha ama-date. Okay, laphana ngangibizile ngempela kwatshayisana ukuthi nami nganginomcimbi eSouth Africa Exactly. ongasavumi impela ukuthi Ngazama ukuchaza-ke manje kuthe lo semumbuzo uyaphakama futhi yabo ngehluleka lokuphendula then ngiyezwa nje nawe ngempukane zi-green kuthiwa ngicebisa abafana bakhe nxa kungujuni baba nje ngomqando. hayi bayazi abayikhulumayo kodwa-ke iqiniso ukuthi sikhona bafowethu sicela nathi umsebenzi abatoho siyabadinga nathi singabanye nathi sizamayo uvishi siyadlala izingoma ngaphandle bese kumangaza ukuthi kade siswele kanjani ngabe sokufika esikhathini zokuqhatshwa abaculi. I think lama-keywords then bazakuconsider lokho ngoba especially nxa ngikhangele the way amathonga amahle asebenze ngakhona last year ade kukuhle kakhulu lokhuya siyakubongela letho futhi into esizayithola futhi this year ngoba lokhu sola kuthenga imehlo kodwa into ekhona for the past 7 years libe consistent okuchaza ngoba ungakhangela since uthongani ukholeli njani alizange layibeka phansi induku kuhle lokhana hayi kuhle kakhulu so nxa kwakhona iformula lingayibamba li-continuous yani hayi libona lisiba khatshana ngemidlalo. Kunjalo Mr. Cruz impela siyazama ukusebenza nje amandla futhi uyalimala khona lapho masifika khona lapho ukuthi ugcina ungasabonakali ukuthi hayi no but at least kathethi uyabona with the assurance koBulawayo sokumele sizothatha indawo yethu safana ngalokho esitshelwa ngabantu ukuthi kutheni la and ma ukhuluma kanje ngikhumbula nje nale show yakho le right bekugcwele abantu bakobulawayo impela irumba yethu ayisebezwe isingeni sisemthanjeni so sibe lokho esitshawa uvale endaweni yethu I doubt that so ngibona kakhulu umfowethu angazi ngiyazi ukuthi usithembisa ukuthi uzavakatsha sizoxoxa ngokunene kodwa ongafuna ukutshela ababukeli namhlanje. Alright, engingakusho nje kugcwala umlomo isupport kuwonke umuntu wakithi ozamayo especially abahlabeleli bakithi eZimbabwe abaphiwe indawo behlonitshwe nezinto ezifana nazenezi ezenzeke namhlanje asizithandi akekho umhlabeleli ongakuthanda okuyinto kunjalo uyabona ma ususibiza ngelilanga lizagcina lingasibiza ngamaqiniso ukuthi ma ususibiza ukuthi sibe sizokudlalela make sure ukuthi into zakho sezidlalile hayi lokhana ngibone kusenziwa abaculi bakithi laphana sebejike ebhuqwini so ungazathi ibona ibangela order kanti omahleli imicimbi mhlawumbe nabo babe ngezange kahle into zabo. Hayi I believe lokho abafowethu ilizwe elifana lelo lifinyelele njengeni zabo aso mistake edinguphindwa le ngoba yazi abahlabeleli bethu sebehlazwa soyana sebejika ubona cabanga umhlabeleli odume njengoma Rosa lapho uRutimist esetshelwa iBoys ngakubona kwabanye kuqhuma kathesa ngento naye angasihlela yona yini ibizo uThando angosebenza lapha mathuthuthu yabamba ifoto ukuthi wayibamba ifoto lezenkini ikhathesi lose ebekhona emajini uma kwazi yabesuka ngemoto esinkana ekuyezojika I think nawo futhi abahleli kumele babacabangile ubisicabangile khona lapho at least noma ngabe kufailile kodwa kube khona umzamanyana omncanyana wama-petrol asuke setshenzisiwe ujunior uvela ujunior ubekheza chana khona ufike usutshelwa usufikile yabo asivili ukuqhatshwa
asiqhatshwe impela kakhulu siyakuthanda futhi ukuzalwa kanjalo kodwa into yankhona hayi ayihleleka ayihleleki. hayi uthi ngakubambeleli kuthiwa ngibonge kakhulu nawo bantu bakithi ngumcebisi wamathonga amahle akusindoda entsha emehlweni yenu ngiyazi ukuthi selike layibona ladibana la endaweni eziningi so njalo isithokozisa ngendlela ejabulisayo kakhulu hayi siyabonga siyajabula njalo abantu umcebisi kaqhawe nathi nabo ngiyaba hayi sizaxoxa ezakithi